KMDC Jongga Khasils Autonomous District Council minta kesengi ke nyauterik urempang arjar arpuar kilalej panya kendo yo menteri rangba ke jelau Conrad K. Sangma pan panjin pencai halor ke village council. Hadirin kejing kendo bat menteri rangba habai keren shikilat pathai kubor UCM ke KHADC ubat Titos Khan ulai tu bahapo khasi dantia kandai ke village dorbar bat Shagaru Hills kila ban ai di village council. Shushu ula ongru bau menteri rangba un sepelat no ek pisa ka bahan riu po klur tingka ka bedai bat ketait bat antait scheme. Penduk kecungi kelong halor ka jingmi haki plat pathai kubor kembali ke kabinet ke badang depsien ba kadon ke jingrai nak kalian kabinet ke bedai bat ke village council kabanakan yang kecungi ngim snow ya hab jimut lani ngim sutu ba dena takadau iwan bade penduk markhamat bu minister ban pan ya kajing pensyar halo bani pemerintah ban hadin pangilaya keren ba nakaliang minister ba kajing rekat dari deputy minister bila pensyai ba ya ka jing ya ka kentien village council la bu lamru ba ka kentien village dorba kabamut bahagi jaka baka village dorbar ka trekam ka bamut hakasi jantia ka trekam ka village dorbar kat balik si Shagaru Hills lani hakinu nugi jaka kibas ngawe hab ka village council kila ban trekam ka village council ka bamut ba ka kentien village dorbar kam shimja lani klem penja na ka propose amendment ka section takadau kam shimdan kanu nugi jing suku bakla ami bat kalong ka basyai ban kalian bersokar kim shimle dengan bakla bat bila le thik kat kum kajing ajimut jungi council bat hakaju papuaru nak kalian CM la om ni ba sian ngin salai lang sedelhi bat dia kendu bat ki official jong home ministry banang kham pensya syu halo kani ka nungrem ka bami ngiyang kanang bakan numanra kan unu kajing stu bakla lani kajing le bakla nak kalian jong ka ministry hakapur baki approve ya bagi amendment. Habis baki skim ki basa ki jungi berok kai tu nilai keren pada kali yang CM ulah ai ka assurance mentan pa pelaj no.